Si va bagn a cea, sis geniturs varden dis umfans, a dis geniturs a dis umfans am bien ensemen. Allora trovi nin Apuc, ed nin Giuseppe de Funs de l'Apuc Grischunga. La APUG è la commissione che cau per schurmià carsci a de fons. Menderi sis carsci san bice ple vurdar de loro ufans. Ner, si ufant fa bice ple per comont, va forse bice ple a scola. Fa me ple cical vut. Qua in cas che Giuseppe de Funs an conosce bagn. I dat la situazione neu che genitors han difficultats da diantun con loro fon, ne loro fons. A quels genitors impraordinari è angraziaivels se nus vegnin activs a segi dain, se nus musaina dels forza vaias con se ves vignio de quei deficit. L'Apuc termet in quest cas in assistent che discura cus genitors a cui ufant che tots han pus pe viver bagn insemen. Quai trovi magari blertains a confidanza da tots. In auter problem che nus vesina dina pus pe per fons ei cus genitur staten bopli insemen, a deni de part, a vegnan bopli perina, co a fone da deduca, ni vegnan bopli perina, co als geniturs hastian ve contact cui a fon. Si dat conflicts d'enter geniturs e quei per ordinari per a fon fegi gref, fa bugen don a fon. A cau esse nus obligai da cepa si quei cas a mara cosa voi nus proteger a fon al meglio possibile de quels problems. I assistenti discurre qua con tuts a varda l'ura che i genitors en prenden puspe da discurre con l'otter a quel sana schaia puspe vurdar da loro ufant. Quella lavur de l'Apuc segi bicedina in a semple ciosa. Quel che per nus adina puspe bi e con nus vesin che ni as egit a portau frecch. Con nus sentin che io in baina che nus ven puspe sera trena vos, radio nossas proceduras a di vos veis de fa nuot pli con nossa commissiun nus mischa da in bopli en vossa famiglia. L'Apuc è per qua per gidare i genitors e des umfants a zwar per l'ura cur chi fa propi de besins.